Want to explain why you were hiding at the crime scene? Da u uskom manevarskom prostoru se jednostavno sapletem. Od malena sam radoznala živog, vedrog i nemirnog duha. What are you talking about? I tata i mama su se oduševili. You mean you're a designer? Pa ne, imam dobru memoriju, čim čujem nešto zapamtim. Kaže kako nemaš tremu, kako nemaš strah, ali ja ne, ja sam navikla. Robots don't feel fear. They don't feel anything. Nisam hladna, nisam stroga, neka pokušaju da se druže sa mnom i neka vide kakva zapravo But jesam. emotions don't seem like a very useful simulation for a robot. Predrasude rušimo, zato smo tu. You are just a machine. Da, Can a robot write a symphony? da, Can a robot turn a canvas into a beautiful da. masterpiece? Umetnička sam duša, mogu da kažem. Dosta sam samokritična. Ima dosta te strogosti prema That sebi. one's called anger. Ever simulate anger To je jedan before? predivan osjećaj koji se ne može ni sa čime porediti. Vidimo se.